family, and may Mom rest in peace. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani witũ arogocwo akorwo na Jacobo. Thank you. Nijitago kaji koragwo gwa gukena FM rucine ina cara cia rucine nginya thainya. Twina Njoki wa Mburu on behalf of Radio Africa Group. Pole sana Bishop. Onyenda kuumiriria andu othe na kamuharige thiini wa kuhene tukenda mwari wa 10 yugite undu wothe uri urikaga ri wikage na hinya waku wothe amu kuria kumathiaga utiri wira wiciria umenyi ona kana ugi. Pole sana na Ngai wangu athie na mbere na kuhe thayo. Amen. Mwana Diagoso ya toto mikei tusema kinamita kwa ushirika TV tafadhali ya kulikera Jehova. Ubenyo mwe Yesu akilikasia ma Petro nake alijera na Petro akiliwatirira oyo no ria ndoire tudugatire kibaga athondekerwo kinaratua na ni ariganirwo ni agitoma na koguo Petro akihekwo muno tondu Ngai arigaga ciama na akiarijera undu ria ngwenda kumwira tutikahekwo ni uria Ngai akite tumutungate tumugoce tusimane na rucio cine metabu ni ushirika TV tumanania Ngai abariki. Bwana Yesu asifiwe. Alikoranya na tukirie goko ugo. Asanteni sana. All protocol observed. Asanteni sana kwa kuja. To my bishop, Toronia Getekile, my bishop through Reverend Mwagi Zakayo. Poleni sana and the entire family. Yindo gaberire Royal Media Services. Todo ana luta wira kuhone Royal Media. Naga tugatila adogi. Jitako DJ Covenant kumata freda ya rumuka. Asanteni. Bwana Sifa, Mwathani arogocwo. All protocol observed. To our bishop, our CEO, Dr. Bishop J.J. Gitahi, and Mom, may God comfort you. Jitago Akimose, Moini na Mumemerekia, I'm the operations manager, Githima TV. Gorogishokeria fraternity othe ya Githima TV garucia mwanya ni tondu woria makoretwo magi support family no itu tarusi etiarari gwitu tuku themwe na gukinya thaithatu mohoro maku marare on air Ngai amurathime na mwike wega muno matu njitikiria ndagiki imwe tu thome to our CEO Dr. Bishop J.J. Gitahi and entire family. You have our deepest sympathy and unwavering support. Wishing you peace, comfort, courage, and a lot of love at this time of sorrow. Our heart goes out to you in this difficult time. Wishing you the best and know you have our full support as Githima fraternity. Yuka kwanyu ndari mundu mumeneke mundu tare wa guteka. Thaici mundu wa guteka. God bless you. May God comfort you. Thank you. Appreciate Agi, no one Githima TV, which is our own TV. Na ndio kanawira kwa mutete. God bless you. Kwa maundu mahikisha kamundu. Before I invite Bishop Muthee, Sunday Muthee ndio wa sermon. Kwa maundu mahikisha kamundu Ben Githae. Tondu kuna makoma kuite so many titles and so many tags. Ndio kakora ni muini